Zove mene YouTube, kaže oni legenda se vratila. Ostanite ljudi do kraja videa ako hoćete vidjeti koja legenda se vratila. Da li je to možda Bogdan Lalović, poznati po Serbia Games Bilo? Ostanite do kraja videa i obavezno svi koji sad gledate ovaj video imate dole like button. Kliknite svi like button da pređemo preko 400 lajkova na video. Ako ljudi stvarno uspijemo već 400 lajkova na video, možda Logan Paul dođe u video i kad se ne zna u mojem sljedećem vlogu ili nešto. Tako da razvalite dole like. I naravno imate dole subscribe button ako niste ljudi članovi novih brza. Ne znam ljudi šta se čeka pošto sam jednostavno načarim ja onak. Čak nas YouTube zove sami onak da snimamo novi video. Tako da eto imate dole subscribe button, cure dečki, razvalite dole subscribe, imate obitelj, šerajte moj video posluda, ja razvalite ovu podršku jednostavno svaki dan. Novi video u 8 sati na večer, sad ljudi, ajmo na tu legendu. Veliki pozdrav svima ljudi i dobrodošli u moj novi video. Danas ljudi snimamo nešto potpuno drugačije, to je sva ne baš rekao potpuno drugačije ako smo to već slično jučer o tome snimili. To je da se legenda upravo vratila. Hoćete vidjeti koja je legenda, nije ljudi Bogdan Lalović, Serbia Games Bilo na svoj kanal se vratio na daily snimanju. Nije to Serbian Enderman koji je ostavio stvarno do jaja kanal, jednostavno kanal koji stvarno je razvalio cijelu onak balkansku scenu da iskreno vam kažem. To je jedan poznati youtuber, najpoznatiji, najbrže rastući kanal na svijetu, Logan Paul. Logan Paul upravo je objavio video u 11 na večer i da ljudi, Logan Paul se upravo vratio sa svojim prvim vlogom nakon 2 mjeseca. Imate dole u opisu, prvi vam je dole link, kliknite na taj vlog i obavezno podržite barem lajkom taj video jer jednostavno 18 sati i 7 milijuna pregleda. Opet Logan Paul je razvalio YouTube onak. Vidi se da ima ljudi, vidi se da ima vlogangstera koji su stvarno jači od samog YouTubea, same YouTube scene. Stvarno evo, svaka čast do jaja onak. Ja mu skinam kapu, mislim sad nemam ljudi tu kapu. Tako da eto, stvarno razvalio je, imate dole u opisu kao što vidite, to je thumbnail od videa, znači pogledajte ga ljudi obavezno. Imate tu male snimke o čemu se radi, onak vlog stvarno do jaja. loganpaul.com/shop. Ako biste ljudi vi voljeli moj shop onak, pišite dole po komentarima pošto bi uskoro izbacio neke majice ili duksice, tako da eto idemo naći nego ikad do 100k onak, to je do 30k prvo pa ćemo onda leone do 100k, samo polako. Tako da eto pričaju stvarno o svemu, kako milijune i milijune ljudi ga dislajkaju, kako ga ne vole onak, oni su ti jednostavno inspiracija iskreno. I da, vratio se potpuno drugačiji sa svojim novim merchom, sa svojom novom kosom onak, koji inače ne dira uopće kosu, jednostavno ne šiša se nikad onak. Mislim da će to biti novi Logan Paul, nova zvijezda YouTube-a, tako da eto, nadam se svidjela ova epizoda, to jest ovaj kratak video o tome, ja se nadam da vam se evo stvarno svidio. Ako neće ljudi više o Logan Paulu, evo nećemo onak, sljedeći video očekujte nešto potpuno drugačije na YouTube-u. Razvalite dole like, imate dole like button, razvalite dole subscribe, budite član Leonovi buraca, ako još ljudi nisam, ja ne znam šta se ljudi zapravo čeka onak, to vam je sekundica da vi uopće kliknete subscribe i nekad pogledate moj video, sigurno, ali sigurno će vam se svijet pošto se jednostavno na pravom kanalu gdje ima svakakvog sadržaja za sve dobi onako od 0 do 69 plus, da. Tako da eto, Logan Paul se vratio, legenda se vratila, morao sam ljudi s njimi pošto jednostavno obožavam ga. Sutra u 8 sati također video. Mi se vidimo vrlo uskoro. Uglavnom pogledajte najbolje da vam kažem video o tome o čemu se radi jer ja vama sad ljudi ne mogu stvarno reći video 12 minuta da vam ispričam to onak u video jednostavno o čemu se radi. Najbolje da vi pogledate sami vlog i pišite mišljenja po komentarima. A to je to ljudi, vidimo se. Ćao!